Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka kenhun kisang bahalang jo kathan mausan ram haka khandai terik unailur arjar arphuai harengkat ke jingsandan lang UMNA kathan uba HM Shangplang rengkat lang badu MDC kathan uba Alvin Kiasakme kilalait bani kendu yu menteri rangba ka jilla konra sangma halor karoi kapar bat ke jingduna hapo kathan mausan ram constituency bat kamat ke bakongsan haka jingekren kalong halor ke jingdawa ban kintiuno ya ka mausan ram CNRD block Shaka civil subdivision haka jingekren bat menteri rangba ka jilla ula ai ka jingkerman ban penyo ya ka jingdawa ka jongki Henry ong ya menta ompala ban rai kirki menta Henry kin hapan ya syong perkat ban ai ka civil subdivision ya ki bri hok ban yo namar menta bon ki jingdawa civil subdivision na ki wi jaka Henry ula kular ba ka mosandam anam le klet Rio ya ka discussion hai gubun kilang namata jingduna jong kadong kathan jing kathan musram but ka issue ko bakam perpang hi dei mata singi dei habidei but ka jingkentiu ya ka musam sia block shaka civil subdivision naglem jong chief minister nyo ya ka positive response ke jo but kunki noilam jong ka kunun sepala rakadu de jingdon lang jong i sa Shangplang lokal mele bari sa album bari bisi ya thi mosnam jongi ni kermen ba nagliam ke jongu un sa perkhat marban shania ke jing start ke jongu ba un consider ba un petlam nam ta ke bet ke biang abha kamya jong pai ba jongi shathi kani ka issue ka issue ka badang dangshan kadi isu apal slam han adu ki life slam musa akba ki noilam jongi ki meli ki persan ban ra ya kini isu pensmo sa sarkar andre kini ki sarkar bela de baro kim shimla snam nama kata kini ke kentiro kim shimla shong thai kim shimla shong kliti re ya vetang ki jinga dawa jongi but ni kerman ba apo ke jinglam jo kondak sama cimsa ini skamba unle yegi bari mule nakamta jongka mosnam jogi nomor bak mosnam sia blok komdesu ka mosnam komdesu ka blok ka badang shen andai ka palat ru ek san posnam adu khadai spa ru fulai ka thi ka mosnam ka apun long ya ka mosnam sia blok kum kawai na ki blok badang ko ka jalan megla Kira kulat Nakaleng jumung ish nakaleng jumung la persamban sangat ya bijing pensno bijing pati mentahi mulai man ai ya kata ka kular bau amul ban mengetiu no penlong no ai kata solution hendrai ni syariah lagi start bijing but ni suatu ba new government gadi kamdi government single majority government di portion government ko haban panjingut lang na taro ki kulit budana kan MDA government lalu melalang ban ginyawan lang nakajuk usur ban personal sarkar ba nakaliang kajungi ngi kerpat yu chief minister ban upgrade no ya ka mosram block shaka civil subdivision but sutanat ba nakaliang jung chief minister ulang positive kabli bat kani bat nakaliang kajung uru ula uang ba ulang well aware sepang ka mosram ula juleti daladeru ula I ka long kumno ka mosram but nakaliang kajung uru uang ba he will look into it in a positive manner disunat kataka jawab ka jung but shibon ke gi ba ngiyo ban discuss badu kani ka por hakap dei bat ki liti ki skin hakap dei bat ki PHC ki CC ki ba pher boka mosram ko si ka jungi but ula pani ki lisru but handri susi ba naka ka social pair ban upgrade ka subcenter shaka PHC ki khomrum handri sutunat ula note down nakale ka jungu but ulong ba un consider ban upgrade no ya ka social pair health center shaka
syaka PHC. Buat nakalian ke junguru ula kular ba yaka loba siru un pet yang update bakane namar ba ka building bat ki weki jingdong kam hapo ka loba si ka long ready kalau stang nakalian sa sarkar bahkan pleno bahkan ai yaki staff ki bandi berpet yaki pajba jongka musram konsensi. Kami merendam bah ki Sengbalang ki laah Chief Minister kalau tentu yaki jingdawa ya ka development ya ka than berhoi ka masundam bat khamtap ya ka subdivision ya ka civil subdivision de Chief Minister la don ke jingmut wong ban le ya ka kam ban ai ka subdivision ndrei kumalong mata wong kidon bun kijing dawa di civil subdivision na keleng sodong kidon ba dawa na laskin don ba dawa na thangaro don de sekiwi ki jaka ki bakipan na kum na pathar kama kunta kerte nei wong ya kamong sunram ro wong anum le klet namar ba habang ya shim ya ka discussion ngin ham ya shonglang ba ni pe ba kini baro ki badai hok ki badai ban yo subdivision kamot ku sapunwan kata komiti ban pej ban bishar ban ai subdivision rekat deh bat ya kapla pisah jaka sarkar te ngaso bakal kabyang karupom jubab ngu ade ru bade ban amtahi ban shuong kular mentah hakmat jungiru mumla hi le kata nomor ba kadon di prosedur dan di komiti ki bade ban yai lembah ndrei nakalen jonga masih pentau tangkoi masa kajinglut apa kamosunram konsumsi lani ke subdivision ban sinai subdivision kamosunram kanum don kajinglut kepapalat kadau belong nomor pangi ngiladon lupa ki office subdivision labun ha teguman no mentang ngiladon SDO PHC ngiladon SDO MSCB ngiladon ki SDO PWD Armut ngiladon u engineer PWD division te miladon de range officer jong ka soil miladon de ki department ki central department ki don nanda nakaliang ka Brahmaputra board naka central water commission kita bar ko miladon lupa tengawang himdan kamsyo wa pintulut pisakan ya benda ka mausunram dada PI ka civil subdivision ini nalor kata urang basnong jong mausunram badan rekat ni meneh dialam uru ula kubur ban ai ka khendo ya benta ka ni ka jing china lane ban china iyeng ki semem dan subdivision ti kata kamot ni lalong ready ha on the day ong banda declare ya ka subdivision nangta sawat pisa ban thiet khendo ban thiet jaka shulut kai ka pisa ka sarkar ya kilan compensation nimdan kam ha ka mok sunam bon ki office ka don lupa ki khendo pekom ka PWD complex Jaka jo PWD ka he hadu kata hadu ngilala ban convert ya ko football playground apa ko kompleks jong PWD te kada pun pau ba nakaliang mo sedang ngila long ready lupa stang ban om ban penbena bat ka office kan di ban sedang kabar ngila pensno ho chief minister ke jing ba ki shem ki perba ki faiba ki shem ki jing akale kawan garanti singkir ka surab na wailoi hadu habalat kalong ka basni hadu kata ngila dawa ya chief minister ba un shim ya kani ka surab on priority basis nang ba ya kani ka surab wailoi hadu habalat dei ban sanction mentau usnem ni te ulakular ba munjur ban le kata sakabaar kalong ya ka jingking hapo hasimara kate hajan rumku ya ketu ke jingking ru kalong ke hadu atata bagi beriu bentah apa he ka kima makin cross ke kawa ki habiat pelun nadu nadangar ban poi seselong banwan don kam yang mendaki wi kam ru tiki don bun ki wi kam development ki bangi ngila pensno kaba sakawai ke bangi ngila pensno de halwa ka umbam ba naga skim JJM hadu bentah kalong ka batlat hadu atata datang doi ke projek ru 4 ban pendap tengah lawan ibu bau ude bau somra ban pendap kaba khaddo kaba ngakren kalong halor ka South Semper PHC tengong ba
ni don kam ka South Sumper PHC yang ta ka koi ka khia jong kibriu ka South Sumper area te ngalapun kenal yo uru bahwa kane ka assembly kepala lek iba el hek belum minister health how to for ila kular ba om la approve ya kata ka proposal banchina ya ka PHC po South Sumper te namar kata ngapun kenal yo chief minister ba ude ba umle kamkloi banwandra ya ka PHC ka South Sumper kita kilong ki main agenda kita nilai discuss ni shim ya kata kalat ban kende ki kam development nalor ya ke kam badawai presiden subdivision